inut arta kijumhek kajir lethekpi Phan thangnat adai abi pen areng ahu kepaso. HDP Karbi Employee Association Borjan Committee atungpen pherengke amai kangnipon. Bordhoi so LP School along Vidyan Jali amai kepaman pon. Tokbor Charlie Thegangji pusi Chingthong Kungri Pikro Arong pen Dongka Muka Marong Amikar Dorsing Terang Hemdodunlo Terang Sangho Supi Mondira Terang Piabang Bongso Kajir Lethekpi Ap Kopi Ajoyne Penloni Kiteng Kichok Ahir Intang Rakajok Non Amat Kisu Kilang Hemsi Dolo Non Mat Mondira Terang Piabang Hempen Kaju Ahok Madule Chuklem Sitame Lason Kechokche Lasi Ahok Kang Sai Longbek Nungji Laso jok ni lilong kaike nang cirat nang citodun beratum case ditame pidamlo. Case detail victim kajir lethekpi arta troxy apomen jiten lekthe apaimen basa pikropi arong omen kungri pi kro arong PO amdreng PS pathalangso culprit mondira terang pi DO dorsing terang manja pen kiron hanse report news 18 difu. Nang men koson lo nang se than that de Jermili koson lo jirmili nang kur ke ha lethekpi nang hem konan lo tapula nang lang deng thawoli ha nalo la ke chin thong nang pai men se than that nang po men Chuten lekhe nang pia kam lo dak du ke ho skuli dun ma mat pila men tu ben lo nang dak du ke Sukhajan long alampini HDP Karbi Employee Association Borjan Committee atum Pherengke Kangni Karbi Employee Association Borjan Zonal Committee Rina Ronghang PVP Borjan Zonal Committee Sing Timung KEA Central Committee Difu Member Bina Tisopi Phodang Timungpi Phodang Intipi Samson Kro Noren Teron Advisor Borjan Zonal Committee Dilai Pensar Kiritiron Report News 18 Difu Employee Association penang itong pangkarong pajero. Dasi nili ki pudam ji walang thi bagela phelo dasi mo pen alang itong stami pulo ni itong Employee Association pen stami ni itong ningduglo. Athe di itong balang itong kami thang a duty pen aya authority pen aron ke patit do box si alang itong stami thang a duty ka tikem ta ho la poson na khotona ke do box pen ke ni itong ta ningduglo. Kasi alang itu Phan yakson odlang no kacamata atong Phan alang itu Phan sodak pen insai nang ko la pen man ke do tu tar doktor toliram rohang sitame alang itu kicok si atong Phan kangsa insiden ala maprak itu barjulong si itu ningpung si ningduk cipak lang lo la sini itu ki pudai bangke la sukanjalong la Taxation Department Inspector terang asang ho Phan la pe hola local social worker main to Phan kai tek sodak edom sodak pen kai tek pola soban itum nitsi paklang lo la sini tum alang Phan condemn lo la akar pir Phan la to bi sang ho pen terang asang Phan kai tek bang tu bang pudom Phan sodak pen nep na po la pen la law and order a ek teng pen alang Phan nep si je hang sam beng si sodak pen punishment pinang po la sini tum sodak pen la law and order Department Hachuni Rilo la pela Karbiang Long Autonomous Council CM Turam Rohang Dr. Turam Rohang Sar Phantame letum on behalf of Karbi Employee Association pen Chuni Rilo je alangli jakong du আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰেছ কনফাৰেন্স এই কাৰণে মাতিবলগীয়া হ'ল যেহেতু যোৱা 27 তাৰিখত যি ঘটনা সঞ্চালনত হ'ল সেই উপলক্ষে আমি গৰিহণা দিছোঁ সকলে কাৰ্বি এমপ্লয়ী এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা যেহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হৈ তেওঁলোকে নিজৰ ডিউটি কৰিবলৈ ওলাওঁতে যিসকলে ব্যৱসায়ীসকলে যি আক্ৰমণ কৰিলে সেইটো বৰ নিন্দনীয় কথা
এওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব যাওঁতে যদি এনেধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ যিটো মহেন তকবি আৰু ইন্সপেক্টৰ তেৰাং ছাৰক যিটো আক্ৰমণ কৰিছে সেইটোতো আপোনালোকে নিজে ভাবক কি হিচাপত। কাৰণ এওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব যাওঁতে তেনেধৰণৰ হ'লে ব্যৱসায়ী আৰু এই যিসকলে আমাৰ টেক্স এওঁলোকৰ দুজনৰে সম্পৰ্ক আছে, তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ যিটো টেক্স কাগজ পত্ৰ ইনকুৱাৰী কৰিব যাওঁতে যদি এনেধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিলে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব। আৰু লগতে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, এওঁলোকে আমি শুনামতে এওঁলোকে অলৰেডি মানে সাজু হৈ আছিল আক্ৰমণ কৰিবলৈ বুলি 2-3 দিন আগত বুলি মহেন তকবিৰ তৰফৰ পৰা শুনা পাইছোঁ, যিহেতু আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁ। তেনেহ'লে মই প্ৰশাসনসকলকো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যদি মহেন তকবিৰ নিচিনা সাধাৰণ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ যদি গম পাইছে তেনেহ'লে প্ৰশাসনিকসকলে কেনেকৈ গম নাপালে, এওঁলোকে সতৰ্ক হৈ থকা নাই কিয়, যিজন কালপ্ৰিট এওঁক কিয় তেনে মুকলি আকাশত কৰিব দি আছে। সেইকাৰণে আমি গৰিহণা দিছোঁ সেই ওপৰত। গতিকে এওঁক সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু আইন অনুযায়ী তেওঁক বিচাৰ কৰিব লাগে বুলি আমি সকলোৱে বৰজান জেনেৰেল যোনসকল কাৰ্বি এমপ্লয়ী এছ'চিয়েশ্যন পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলকো পুনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে এওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। West Karbi Anglong 5 number Rong Khang Kaparlo Borthoi LP School along Pre Chikloni Pai Inkoira Sir Cap Ani Assam Sorkar Pen Kepati Vidyan Jali Mate School Phan Kerap Kepajir Amai Dopon Kidam Tangani Pen Karjen Lapes SMC Atum Vidyan Jali Aputak Chinki Chingwai Ponsi Kadoka Veta Asap Asavet Sita Ninkang Sampen School Phan Kerap Pinangji Pupen Inkoira Sir Cap Ani Ratatum Chito pensi ingni ponlo lapen laso along kerap kepaje don lake longboi ronghang ceiling fan pho kareng tam sapi chiar hini samsing terang chiar hini kachi terang pi jok isi sumila assistant teacher whiteboard ke thom lason thak thak si kipi kepaje ratum doviglang mai longa chitong don lake rup sing timung rongasar mongol sing terang rongasar Lapen rong group atum chitong dun. Lapen private school apan koson si ilirat kamatha malason thot si government school apan tamatha ponang poputa akihai longbui rong hang pen rat apan kachuning ridun. Kado kawe alam apu thak chingki chingwai dead pen api akihai monsing ingjai sar pen kado kawe rat apan choro alam thepajir ponsi mai pajut koklo. West Karbi Anglong pen Gretson Timung report News 18 Difu. Awe dum sita apply na po pente komane joksi ahem hiluwing tin thongam ni na na dodon purote hana hayo sumar pange dak ni tumalong kan form longi la so form ni dum nang to dum po nang dum third card center ro selama lapen photo ikakka walai Laisom lo, lapen ke mobile number la sumar dana si tolno sumar guardian tamne apia ko tamne phone number onge nanglo nangko la hello mailam thi bang Alamat telepon ya, nang isu ta sekolah kan dulu. Asi, anu kita isu ta pakai nang boleh body, loh, lepas body loh, body sama isi ini tu metang mata kecok cedo, ni mata kecok cedo. Nah, itu tu udang deh, mana ni metang cikunan kau ni. Tema metang asal macam si sekolah tu itu loh bulutan deh, ada kan ke, nang loh pak. Seta isialang budam mana
private school son te nang lihem masor alo sobang ada pang thang lu ada school city tetik ta nang lihem masor alo sobang ada pang thang lu ni lihem masor ada pang thang lu son thang si private school ke lepan koros pun lagi ni coro tu oh lapan ke te government school ongga la son ke mane aron abedet mah kesan sini tu mane agar dia tu dalam pun koblong ledet mah kesan sini tu private school ongga ada nang guardian anta hadak suti tetik ado arai si dodun di thak dodun lai song